laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi rrahmani rrahim. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu waliyyus salihin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم بأسنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شر عبادك سلمنا ومن شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. ثم أما بعد، إخوة الكرام وأخواتي الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. haray musidɓe julɓe ko siɗɗo mon ko ɓiɗɗo mon ko miññiraawo moɗon Mouhammad Salih Gueɗal Mouhammad Jibril Balde hoore Kileya. haray ko tooli moɗon ko radio me'en laawol kisal. haray mawdu men on hannde kono yiiruɗon noon ka laawol kisal hay fii hino raɓɓinɗina ɗon ɗum ko adabu salati wal mashi ila al masajid, neediji julde e yahugol e julirdaji ɗin holla kadi needi. haray ko ɗum woni yewtere men nden noon haray ko andintingol hina wondema ko hunde nde en andami woni wolde fi muɗum, sabuna Allah to ɗon o daali ka deftere makko wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. andinting sabuna andintingol ngol hino wondi e nafoore, hino nafa gomɗinɓe ɓen. haray nde julde wonande yewtede fi muɗum ko hunde himmunde, ko nde ɗo woni carte d'identité neɗɗo on, ko nde ɗo woni passeport neɗɗo on. en fof ɓeɗen andi si a ari a aéroport, si tawi a jogaki passeport ayni an a faala wayasugol ko ɓeynata an wonu sera to taw awa nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawma al-qiyama, ko attete ñaawede e neɗɗo on ñalande dargal ko darete e golle makko ɗen fof muɗum as-sala, ko golle ɗen. nelaɗo ɓe maaki si tawi timmi ɓe inna awa oɗo o naɓiremo hella ka ñaamo himo suturi ka aljanna. si tawi ɗo woni timmali, ko ɗum woni o tigi jogaki passeport, o jogaki carte identité makko on, ɓe inna mo naɓiremo ka hella ka nano, on ɗo yo andu haray tigi tigi on o bonirama. ɗo noon en natude e yewtere nde wonɗen e muɗum nden, miɗo yiɗi andintingol hande ko ñalande juma. hande ko tawata ñalande ɗen hedditiɗe ɗen fof muɗum ko nde ɗo ñalande ɓuri, hakkunde tenen, talata, alarba, alkamsa e asewe, ko ñalande juma ɓuri fof muɗum. nela sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki ɗuɗɗine jantagol inde an e nde ñalande ɗo. ko atti ɗon yamirde e inde nelaɗo nden jante ko subhanahu wa ta'ala. on Allah daali e suratul ahzab, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah e malaikaɓe ɓe hiɓe du'anade nelaɗo. ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. ko ono yo gomɗinɓe ɓe du'ane nelaɗo du'a yottiɗo. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki kala on du'aniɗo lan, Allah weeɓitana e lan oɗo o anditi fi an, o wowli lan ko moƴƴi, o toranike lan Allah yo Allah townu fi an. on tuma sahabaɓe ɓe inni wondema ene nelaɗo ko honno Allah weeɓintiranayma ɗum ɗon. nelaɗo ɓe maaki ɓeya inni haray ƴi e maɗen ɗe wuudi ɗe ñoli. nelaɗo ɓe maaki Allah no harminani leydi ndi ñamugol e ɓandu annabajo. haray suuɗanaki en enen julɓe ɓen mahina ko majjinani en andugol nafoore julde, andugol nafoore juulirde. haray juulirde ɗen ko cuuɗi Allah, ko kanko yamiri yoɗi darne. no o yewtiri noon ka alqur'ana o inni wo fi buyutin adina allahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal. cuuɗi ɗi o yamiri, allahu o yamiri yoɗi ɓante, ko ɗum woni yoɗi darne, jante e majji inde makko, yo yette
kanko Allah yo o yette bimbi e kikiide ɗum ko honno turfa wa yudhkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal o yamiri o ɗi darne hara ko fi Allah ɗi darnira inde makko jante to bimbi e kikiide e aya go kadi Allah toɗo o daali e suratul jinni wa anna al masajida lillahi awa julirɗe ɗen dey ko fi Allah fala tad'u ma Allahi ahadan wata on noddu goɗɗo goo kafi don e Allah e majje ko ɗum woni wata on naadu ko tawata Allah yamiraka nder diina e nder muɗum innon ko fi Allah won ɗon warrude e ko nandite ɗin ɗon e ayaji haray no tawa e ko holli julde nden ko hittunde ka l'islam ma e julirɗe ɗe Allah ko farli korka ko farli hajju e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama yoɓe humputu mofte hedditiɗe yettugol zakka fopka ka aduna gawaɗi kono ɓay hewti ka julde sayyidina jibril arani nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama yaade maɓɓe ka asama dowga Allah jonniɓe alqur'ana o ɓayina darsu fi ɗum ɗo wonɗen kono o gandi koɓe faala yodde fi muɗum kon donc Allah jonni nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama julde nden tawi ko 5 ha heddi 5 ko on 5 wonɗen e gerdude e muɗum donc hollugol ha honto julde nde hetti e julirɗe ɗe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama ɓay ɓe feri iwgol e makka ɓe seeni madina ko honnum ɓe atti waɗugol ko darnugol julirde ko nden inna ɓurde lollude nde masjidu Quba ala yawɗo hajju hewtoyi madina ronki hewtoygol nden nokkure ɗon masjidu Quba ko nde woni julirde attande reconnaissede darnade nden ka nder l'islam haray ko yimɓe ɓe watta hiila e julirɗe ɗen yimɓe ɓe wattana hiila e julde nden ɗon hande mawdu o men on ko fi nafooreji wonɗi e nder yahugol e julirde juula hara a bonnoraali hara a heɓoray baraji heewɗi e nder golle maɗe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki e hadis ƴettaɗo ko deftere imam muslim ahabbul biladi ila allahi masajidu ko Allah ɓuri yiɗude ko fop muɗum ka leydi ga ko julirɗe ɗe awa yiltiɓe maaki kadi e hadis go'o man bana masjidan lillahi ta'ala bana allahu lahu baytan fil janna kala on darnanɗo Allah juulirde hara kono o yiɗiri noon no o yamiri noon Allah ko laaɓuɗo o jaɓata si wona ko laaɓi ko Allah ko o laaɓuɗo o jaɓata si wona ko laaɓi kala on darnanɗo Allah juulirde no Allah yamiririmo noon Allah darnanaymo suudu ka aljanna nde no hadisaji ko ƴetta ko e deftere imam muslim haray hino hitti e neɗɗo julɗo on nde o andata ko honto o jogoto julde nden surtout noon ka juulirɗe kadi o mawnina fi juulirɗe ɗen no hattiri haninde e mawningol o duumo e juulirɗe ɗen o yaha ton o janto inde Allah hara wona ko woɓɓe tawata yiɓe ka juulirde wosi innama hande ñaami hino ton ɗum ɗon haray no hulɓinani neɗɗo kanko o yehi ka juulirɗe wo tuma wola fi ñaami ari e hadis mo juuta hay seeɗa nelaɗo ɓe maaki woɓɓe goo a yiɓe ka juulirɗe wosi innama tewuno sendede ton nde neɗɗon o duwa woɗɗitagol ɓe lintaɓe fi muɗum sabuna moƴƴere ɗuuɗa e maɓɓe ɓe wona ɓe wolede fi muɗum ko ɗum waɗi si ari e hadis abi sa'id al-khudri hadis on imam ahmad no fillimo imam tirmizi no fillimo imam ibnu majah ibnu khuzayma ɓeɗo fopp hino filli hadis on nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki idha ra'aytum ar-rajula ya'tadu al-masajida fashhadu lahu bil iman si on yii neɗɗo himo tinno saaye be kaka julirɗo e ettoto o heɓa waɓutuji ɗi seede oɗo ko haade marɗo gomɗinal hey moƴƴere heewunde yo taw nelaɗo yamiray yo julɓe ɓen fop muɗum seedi to oɗo ko marɗo iman ko ɗum woni fashhadu ko fi'lu amre seede fashhadu lahu seedane o bil imani oɗo ko neɗɗo marɗo gomɗinal haray julirɗe duwaɗe wattaneɗe hiila ɗe fop muɗum ko hikki yeeso ko almasjidul haram julirɗe nde makka wal masjidul nabawi so a yehi ton a yehi hajju
wata nangu jindugol jinɗanɗe ɗe tawata nafatama wata nangu jindugol jinɗanɗe ɗe tawata a heɓata baraji ɗuɗuɗe e muɗum inna heɗa faalatakugol wonu ka nder juulirde heɓa waqutuji hino waɗa toon hilaku zicri ko tawata yimɓe no mooɓi hino janga fulɓe no jonnude dars ka nder juulirde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama janguɓe men wonɓe toon ɓe hikkiɓe yeeso fi juulirde ɗen hiɓe newini surtout wano madina tawata pular jannete ka nder juulirde nder toon donc haray si o tigi yeehi toon allah no newinani o tigi piiji buyi yo ndaaru ko honto o mawninta allah o heɓa baraji ɗi tawata naadoyaymo ka allah allah daare e suratul hajji waman yu'azzim sha'air allahi fa innaha min taqwa alqulub kala on mawninɗo keeri sariya allah ɗi kala on mawninɗo yamirore allah nde kala on yamirɗo mawninɗo ko allah yamiri yo mawnine kon haray ɗum ɗon no jeeya e kulol ɓernde haray si o tigi fokkiti ka juulirde ɓay ko yewtuɗen ko neediji julde si o tigi fokkiti yawgol ka juulirde o laɓɓina anni e on o inna ko fi allah woni warrude koko woni wadde ɗo o laɓɓina anni e makko ɗen hara ko fi allah woni mo naɓude ka juulirde haray na innugol kaari inni yo yaw fotton ka juulirde miɗo yaadi juulugol sabu ɗum ɗon ma anani haray tigi tigi on e tewuno sendede ton ma no defa ko uurino e nder juulirde ndey ardira sabu ɗum ɗon haray ɗum ɗon haray naafi allah si tawi o tigi ari noon ka juulirde fi allah haray ko joddi moƴƴiri wonanimo allah noon kanko emo suti ɓernde ma emo suti ɓernde an ko ɗum waɗi seydina oumar eno filli hadis ƴettaɗo e deftere imam boukhari e imam muslim si on daari hadis on kanko woni hadis arano on e arbaun annawawiya ma ɗum hay deftere makko nden kanko tigi imam al boukhari emo hikkini hadis on yeeso e nder hadisaji makko ɗi o inni wo innama al a'malu binniyat ɗum ko nelaɗo maaki ɗum wa innama li kulli imri'in ma nawa hadis on no juuti kono min ko berɗum ɗo mi faala e hadis on taw ande golle ɗen ko anni e ɗen allah woni jogitorde o yuɓira ande noon kadi neɗɗo on ko anniyi kon ko ɗum o wona yoɓede si a yaari ka juulirde fi a nani ñaameteno sendede toon andu a ala baraji kono si a yalti ka ma a annike mi heɓo hay julde jama ka juulirde ko toon mi haani juulugol hara tigi tigi on a heɓa baraji mawɗi ɗum ɗo kadi no teri no jicci e maako ndelaaɗo sallllahu alayhi wa sallama kala o yawɗo ka juulirde hara ko naɓimo kon koko fii yo allah yoɓumo ko ɗum ɗon woni hettude joddi muɗum kala yawɗo ka juulirde fii haaju makko go'o ko ɗum ɗon woni ko naɓimo toon hari o ala programme yawgol juula toon kono ɓaytun haaju makko yaniri toon ko ɗon ɗum naɓirimo toon yo anndu ɗum ɗon kadi o mari joddi ko filli hadis on ko Abu Dawuda e tugande yeɗɗude nela sallallahu alayhi wa sallama man atal masjida li shay'in fa huwa hazzuhu ala on arɗo e juulirde hara ko haaju naɓimo fi juulugol haray ko ɗum ɗo woni geɓal makko joddi ndi si tawi noon ko goɗɗum ngo kadi haray ko ɗum ɗo woni joddi makko ndi haray neɗɗo no yamira yo ɗuɗɗi muñal ka ɓernde makko waɗa yaltugol makko ngol ka yawga yaha ka juulirde hara ko fi allah haray mo rerɗi yo taw allah yoɓay mo joddi mawnude ndin sabuna si o ñentini haray ko nela sallallahu alayhi wa sallama woni ko o ɗofti nela sallallahu alayhi wa sallama ɓe maaki hadis fillaɗo kadi e boukhari e muslim salatu rajuli fi ljama'ati tud'af ala salatihi fi baytihi wa fi suqihi 25 ضعفا وذلك أنه إذا توضع فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة الله أكبر imam Bukhari e Muslim no filli o hadis ɗo wondema nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maaki juulugol gorko on ma neɗɗo on surtout gorko on julde jama ka juulirde hino ɓuri ko juulata kon ka suudu makko ma ka bitiki makko laaɓi jelu nogay e jowi sowalle fi honnum si o salligike
o moƴƴini salligi makko on haraynayo salligol hawjere o tawa waadere no heddi ko ɓuuɓa e tere makko ɗe o salligo ha salligi on o timma o yalta o yaha ka juulirde yaltinamo ka suudu makko si wona juuloygol si o tippi tippande Allah montanamo e bakkatu o tippa tippande Allah windanamo baraji ko ɗum woni Allah no windandemo bakkatu no montan baraji hino montandemo bakkatu Allah no windandemo baraji hino montandemo bakkatu tippande ɓe ko ɗum waɗi hino yiɗa si tawi woni hino newi o tigi seppa o yaha ka juulugol hino wondanimo e baraji ɗuɗuɗi kono noon neɗɗo on kadi hino tora yo taw e himmande makko nden koko ɓuri ɗum ɗon towude haray na on baraji noga e joyi pet haray ko honnu woni konko ɓuri towude Abu Hurayra no filli hadis ƴettaɗo e Bukhari fahin kadi e Muslim nela sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki yimɓe jeeɗiɗo ɓe Allah ɗowdinoyta ñande ɗowdi wo si wona alaɗi o si wona ɗowdi makko ni ɗo gandi ndi leydi ndi wonɗen e muɗum ɗo aroya e saye no Allah yewtiri noon ka alqur'ana wa yas'alunaka anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta ɓe landi nelaɗo ene ɗe pelle ko honno Allah waɗoyta ɗe Allah yinni yo Muhammad haalam ɓe ɗe pelle mi muñcidiraɗe fof majje aroyay hekka hoore leydi ɗo taha e nokku ɓuraɗa towugol no fota ter lekkun ala leggil ala suudu ala nde ñande Allah tippini nangue ngen surtout noon ka dargal nangue ngen nge jola haaley nelaɗo ɓe maaki no woodi yimɓe jeeɗiɗo ɓe Allah ɗowdinoyta nden ñande ɗowdi wo ala si wona ɗowdi makko ndi hino tawa e ɓe yimɓe jeeɗiɗo wa rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid e gorko mo tawata ɓernde makko nde hino yowiti e juuloygol ka juulirɗe no maapinimo tun leero o yoni o hewto yaali ka juulugol kanko on o yiɗa juulugol ka suudu sina hara ko naafiilo kono ka juulirɗe kono hay hat ndaare jama joni juulugol ngol ka juulirɗe ha ɗum no sattani woɓɓe heɓugol waqutu gooto ka juulirde ɗum no sattani woɓɓe donc si tawi ɗum ɗon on feƴƴi ɗen tori subhanahu wa taala yo Allah niwinan e enen duhiɓe ɓen juuloygol ka juulirde heɓen waqutuji no Allah yamiri noon julde jama si feƴƴi ɗon haray koyo o tigi hettin o laɓɓina coñci makko ɗin o laɓɓina ɓandu makko ndun ndey mo yaha ka juulirde fi honnon o waɗata ɗum ɗon wata o yahu toon yimɓe goo heɓiramo bargol tata vraiment hara laɓaka Allah no yamiri ka alqur'ana yo o tigi yahu ka juulirde harayimo yeɗɗi e saɗɗande ena ƴettugol kaftani o seeki kunkun inna bon ɓoyɗo o yaha o ronka waɗugol parfait o yaha tawa o tigi lakkanoma juuɗe ɗen nde fofodirino ha o towna e tun Allahu akbar wonɗo moggo makko ganda way oɗo heeɓi balɗe o lootaki ɗum ɗon fof haray yo tigi rento e muɗum ɗum ɗon no jeeya e neediji julde ka juulirde Allah dalika alqur'ana ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin kono yo geɗal ɓe adama baba adama ƴette cuɗari mon ndin nde hiɗo yaha ka juulirɗe ñaame yaron wata on fantin Allah o yiɗa fantinoɓe ɓen e suratul araf donc ko ɗon ibnu kathir kanko o wi'i e tafsir makko on si tawi neɗɗo yamirama yo ƴettu coñci o yaha ka juulirde ɗum ɗon holli e yeɗɗude o yaha ka juulirde ɗum ɗon holli itti e sikke ñalande juma itti e sikke ñalande julde o tigi no hani pompugol parfait o watto coñci yeɗɗuɗi o goso surtout noon kadi so tawi woni ko immiɗo bimbi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama fii tout yo juulirɗe ɗen yo ɗe laaɓu ɓe yamiri nela wondiɓe maɓɓe ɓen e kala julɗo sabuna kala ko ɓe yamiri ɓen ɗon koye fof yamira ɓe maaki man akalal basala kala on ñaamuɗo basalle wano moƴƴinoɓe barbecue inna basalle komo ƴakkiri ni laɓɓina e ƴiƴan
ɗum ɗo no wopodiri seeɗa ma buy e faamu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. Nelaɗo ɓe ñamatano basalle, mo ɓe loojuno ka muɗum on Abu Ayyub al Ansari o landino nelaɗo fi on noon simen defi ɗo ko wondi e basalle on nafotako. Nelaɗo ɓe maaki mi Sayyidina Jibril hino arde ka an, kala ko lorrata bana adama no lorra malaikaɓe ɓen. Yilti ɓe maaki onon noon nde ɗon ñaama basalle maayine basalle on. Si tawi defoɓe ɓen innama ɗum ɗon kamɓe haray ɓe andi ko nawa yewtede fi muɗum. Yiltiɓe maaki wassawm, sawm ko ɗum woni laayi, woɓɓe no fira a sawm basalle tume. Wal kurras, on ɗo kadi ko o haako basalle, kala e faalaɗo ese yeyi soda kaɓɓum haako basalle, hay waɗuɗa e nder poore saku ukkidirɗa e piiji luɓɓina e fop. Kono ko honnu nelaɗo maaki fi yo taw juulirɗe ɗen hara ɗe heɓa e bargol labangol, an kadi heɓa e baraji sabu ko jaɓuɗa nedi l'islam ndi e ɓattagol juulirɗe ɗen. Nelaɗo ɓe maaki man akala al basala wa sawma wal kurras fala yaqrabanna masjidana, kala o ñamuɗo basalle e laayi e o basalle kaaki o woto ɓaɗo juulirɗe amen ɗen. fi honnu nelaɗo fa inna al malaikata ta'azza mimma yata'azza minhu banu adam, rawahu Muslim. Kala konko lorrata bana adama ino lorra malaika ɓen kadi. Yiltiɓe maaki hadis go kadi wota wonu hare dey hina ko hitti ha ton ko ɗum haɗi ɓe wola fi muɗum buy, man akala hadhihi l baqla fala yaqrabanna masajidana hatta yadhhaba rihuha, rawahu Muslim kadi. Kala on ñamuɗo koko mi linti fi muɗum ɗo o basalle wata o ɓatto juulirɗe amen ɗe hatuma bargol ngol iwi e makko. Janguɓe men ɓe inni wa yuqasu ala dhalika kullu ra'ihatin karihatin tu'dhi l musallina kaddukhani wa khayrihi. ɗum ɗo hino eɓɓinire kala bargol lorraygol julɓe ɓen, fuɗɗorde e cigarette ko nandite muɗum. Kono heɓike julɓe ɓerɗe ɗen koyo inne alhamdulillah, goɗɗo yoɓo paquet cigarette ka suudu kaaba, goɗɗo naata ka juulirde nelaɗo tawi mo wonde e paquet cigarette. Oɗo kanko mi anda hawnto ɓernde makko ndende woni, oɗo ko kanko woni ekkutude saytana bonki. Hara hino hanani julɗo on o wattana hiila e coñci makko ɗin no jeeya e neediji juulugol, e o itta kala ko tawata hino wondi e bargol kanugol e muɗum, surtout no si o tigi no immi ɓawti o finude. Haysi ko ñalorma waaliɗa sa wattani hiila a tawi hunduko maako hino wondi e bargol. Ko ɗum waɗi ari e maako nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama, lawla an ashuqqa ala ummati, si tawi wona fi wata mi ɓitti mofte hande la amartuhum bissiwaka inda kulli salatin, mi yamiraynoɓe yo ɓe goso tuma kala ɓe juulata. Ndaari hawn to nelaɗo yiɗi yo neɗɗo on o laaɓo. Hara hino tawa ko timminta cuɗaari ndin kadi o tigi watto ko suuɗata mo ɓanndu. Wonayi o tigi ƴettuɗo télécom hay feefewi hun raɓɓuɗuku o yaha ko tawata ko star ɓe Hollywood atta yiirede ɗum ɗo ma yimoɓe, o yaha ka nder juulirde no indiri Allahu akbar, hara o turi dey o turi. A yiyay ɓaawo makko ngon yiyaji e makko nden no ɗe waalori no fof muɗum. Musidɗo ɗum ɗo wona coñci l'islam, wallahi wona coñci l'islam no. L'islam ko inni ndeyɗa juula ko ya suuɗu ɓanndu ma ndu. Inna nelaɗo ɓe janguɓe men ɓe inni o awratu rajul mina surra ila rukba, awra gorko on ko fuɗɗi ko immorde ka wuddu haa ka koppi. Jon noon an pantalon ma o no ka ley wuddu buy, a turike ɗon wuddu ma ndun ndu yaltiti, ɓaawo ma ngon ngo yaltiti, innayɗa juulude. est ce que haray ɗum ɗo ko coñci? ɗum ɗo ko coñci ɓe tawata yimɓe yaltuɓe ɗoftare Allah ko ɓen yiira ɗum ɗo. haray ko wattangol hiila moƴƴa noon e coñci ɗin kadi ndeyɗa yaha. Attu woɓɓe ɓe turoto wallahi l azim, si ɓe turike harayɗa suti nder pantalon maɓɓe on, harayɗa suti nder pantalon maɓɓe on ɓaawo. Ɗum woni nara woɓɓe no sembi pantalon jogota ko moƴƴa, so ɗum kaftani ka nder juulirɗe buy. Min naali Afrique, kono e nder Occident on juulirɗe buy sa naati a taway kaftani no yowa, kono ino hersinani goɗɗo
moko ba ɓurnuɗo duuɓi noogay yo o turo pantalon on tippo ta ɓanndu makko ɗum hino yaltitirini honto hersa ka woni nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e maaki e hadis goo filliɗo hadis on o yejjiti seeɗa o inni wo fiwata o fenu ma fiwata o ronku yettingol no timmiri o inni wo nelaɗo maaki al imanu bidun wa sittuna aw bidun wa sab'una shu'ba gomɗinal ko geɓe 70 ma 60 ma 70 geɓe o inni wo awwaluha qawlu la ilaha illallah ko woni yeeso ko fof muɗum ko innugol la ilaha illallah wa adnaha ko ɓuri jolude kon fof muɗum e ɗum ɗon imatatul adha ani tariq ko ittugol ko soñjata e laawol yiltiɓe maaki hino jeeya noon e gomɗinal wal haya'u shu'batun min al iman hersa ko geɓal go'o e nder gomɗinal si tawi ɗon an a turike no turorɗa silipo yaari feere pantalon on jokki ɗon sentiron pooɗi fof hara est ce que an a juuli julde timmude wallahi hara a juulaali julde timmude haray miɗo waajo siɓɓe am ɓen miɗo waajo hoore an rento ɗen eko tawata no bonnana en joddi golle me'en ko en wattanta hiila haray ɗen waawi ittangol hoore meɗen yo neɗɗo nde mo yaha awa juulugol ka juulirde e misal si tawi woni ko ano buuseejo deleke on no moddi ƴiƴan yo tawi mo yooɓi kaftani go'o ma wonɗo golludude e loope ma gollo e collaari ka woni e ko nandete muɗum haray mo yooɓi kaftani on go'o ko darorta hakkunde yimɓe ɓen hara o lorraali ɓe si tawi aɗa ari dari moggo yimɓe iɗan moddi loope iɗan moddi colla oɗa no watti dane ko hande o wuppi mo yaha wujaɗa e makko ɗon tunnina coñci makko ɗin o heɓa e baraji ɗin goye fi Allah kono sago makko nun o hootidayno e coñcol makko laaɓungol ngol harayɗa yamira ya suɓo kaftani waɗa e nder poore saako boy ko noon gerdata ɗo ƴetta coñco lukkol e nder kaftani si hewti ka ɓe juula ɓe yaltina poore hunko ɓe ƴetta coñci ni ɓe watto haray neɗɗo no yamira si tawi woni o tigi o fokkiti juulugol o heɓilo law no deya e needidi julde o tigi heɓilo law o heɓilora honnu salligi ado waɓuto on yonude si tawi waɓuto on yoni hara ɓadike seeɗa o immo o yaha ka juulirde ko lawɗi hino yiɗanamo noon kanko julɗo on si o yalti yawgol law ka juulirde haray mo torade Allah ka hoore laawol kono buy e meɗen arsi kaka hawrodirgo e ɗum ɗon cheikh Abdoul Aziz Ibn Baz nde ɓe inviteteno ka programme fewno ɓe wuruno programme on no inne programme radio sifa o radio men lawol kisak eno inne Nurun ala Dab ko honno goɗɗo andirta ko mawɓe ɓen a nana hiɓe sondito ka ɓe jooɗi toon hina publicité kono wonino jikku ha tawi joni ɗum ɗon accitotako kaɓe jooɗi o ɓe janto inde Allah an kadi sa yalti kama ida inna subhanallah alhamdulillah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah hara ida janto inde Allah tun ida janto inde Allah tun yona ya tonu goɗɗo nana kono yo taw hunduko makon ko meminoto hara ida janto tun inde Allah nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama fillama e deftere imam Tirmizi ko finnandira hadis on ko Anas ibn Malik o inni o nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama si ɓe yaltino ka suudu maɓɓe iza kharaja min baytihi ko num ɓe attuto ɓe makugol bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah ɓe makayno ngol konngol ɓe maki mo wowli ɗum ɗo Allah woɗɗintina e cheytane o tigi yilti kadi sonnajo maɓɓe goo maketeɗo Ummu Salama yo Allah o yurme ɓe hadis on kadi ko ƴettaɗo deftere Abu Dawud e Tirmizi sonnajo maɓɓe on ɓe maaki nene Ummu Salama nelaɗo yaltali ka suudu maɓɓe hayne wotere si wona ɓe townayi e teral maɓɓe ngal ɓe ndara ka kammu ɗum hoore maɓɓe nden ɓe ndara ka kammu ɓe maaka Allahumma
inni a'udhu bika an udilla aw udall aw azilla aw uzall aw azlima aw uzlam aw ajhala aw yujhalu alayya. Allah mi molikema, mi molorima, nde mi majjinta ma goɗɗo majjinanmi, ma nde mi fukkoto ma nde mi hoyata, ma nde mi toñata ma nde mi toñete, ma nde goɗɗo nde mi majjinta ma goɗɗo majjinanmi, ma mi waɗa ko tawata a yiɗa ma goɗɗo waɗa lankadi ko mi yiɗa, ma an Allah a yiɗa. Ko oɗo du'a ɓe torotono e tawaɗi e buy ƴettaɗi e misal wano hisnul muslim, haray neɗɗo hino tora yo kanko kadi nde mo yalta ka makko o janga sifa ɗiɗo du'aji, haray nayo o yaltutugo ena mo yaade julugol o hulana waɓuto on sifano buy e ame woni gerdude. Haray hino hanani julɗo on si o yaade ka julirde o yara deƴere ko indete kon sakina wa waqar, o yara deƴere, o yara doyi ha o hewtoya. Ɗum non wawi wonugol wosi o tigi yalti law, o tigi rippagite makko ɗen kadi, o tigi rena hoore muɗum, o tigi yaha ka julugol hara himo jorti yo Allah windamo baraji ko woni wadde kon. Yilti si ɗon on feƴƴi o tigi hewta ka julirde o waɗa ko tawata islam no yamirimo yo waɗu ɗum ko honɗum. Si o naati ka nder julirde, si o tawi hino julede wona yo dugu. No Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe makiri noon, idha suwiba, si tawi julde nden dar, idha suwiba lissala, si tawi julde nden darnama, fala ta'tuha wa antum tas'auna, wata on aru ka julugol hiɗon dogude. Wa'tuha wa alaykum sakina, are julirde nden hara hiɗon e deƴere. Fama adraktum fa sallu, ko tawɗon kon juule. Wama fatakum fa atimmu, kala ko tawɗon ɓe juulino onon kadi yoɓite. Fa inna ahadakum idha kana ya'midu ila salati fa huwa fi salat. Si tawi neɗɗo yalti ka makko himo anni ko yaltinimo ka makko ko juulugol, ha o gayna juulude ko considéra ko wonɗo e juulugol. Donc ko ta bonno julde mande naata ka juulugol hara yiɗa doga. Kene sa nani ɓe ndiɓɓa nder ton ha miijoto ko gere. Ko ɗum waɗi ñande goo Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam no fillora noon e hadis ƴettaɗo ka deftere muslim, nanira ɗum o sahabajo inneteɗo abi qatada yo Allah yurme mo, o wi'i baynama nahnu nusalli ma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa sami'a jalbatan. Ñande goo meɗen juldude e Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe nani hito, ɓay salminama fa qala ɓe maki ma sha'nukum, ko noni fiyaki mo. Qalu ɓe wi istajalna ila salah, min hawju wata min perdu julde nden, ko ɗum ɓe maki. Qala ɓe maki fala taf'alu, watan waɗu. Idha ataytumu salata fa alaykum sakina, fama adraktum fa sallu, wama sabaqakum fa atimmu. Si tawi woni ɗon arde juulugol, arde deƴere. Ko tawɗon no juulede kon juulide jama o, ko tawɗon juulama e ɓawo moɗon ko yoɓite. Haray ɗum ɗo no tawa e neediji julde, haray nayi a maƴƴin jama o, naata nder ton hara hiɗa doga. Yilti ɗon kadi si tawi woni o tigi fokkitika juulugol, o salligike, o timmini salligi makko o ari ka juulirde, yo taw hara anni e makko ɗen koyo Allah yoɓumo joddi aljanna. Haray na yo aru o maƴina yimɓe ton, o bonna golle makko ɗen no siforɗen ɓe tawata hino naata e nder juulirɗe, haray ino doga. Hino tawa noon e ko wallitoto neɗɗo arugol ka juulirde hara koye hoore deƴere, koyo o tigi daw no yewtirɗen noon nane, o arda bi hudu'in, hara e deƴere watmi nanin, o tigi ara ka juulugol. Si a wattani hila woɓɓe goo si ɓe naati ka juulirde, haray ɓe dogi hiɓe duppi, waɓutu mo ɓe tawi on
e misal darnde ɗiɗi ma darɗe tati ko ɓe tawi ko ma darnde wotere ɓe wawata jangude fatiha timmuɗo fi honnu par ce que ara ɓe dogi duppi ɗum ɗo fof muɗum ko honnu addi ɗum ɗo ko sabu o yaltali ka makko law ko ɗum ɗo woni sabu on ha tawata go o maƴini yimɓe ɓen o dogi himo huliwata o retardu ka juulugol yilti ɗon kadi o retardi o naati ka juulirde o maƴini yimɓe ɓen yilti ɗon kadi o tawi darde ma darɗe ɗiɗi o wawali jangude fatiha timmuɗo fi honnu himo duppi lekki ɗum ɗo fof ko honnu ko tawi woni o tigi o dawi argol ka juulirde hino tawa e neediji julɗe nde tawata o tigi no hani himmugol fi muɗum o tigi heɓa saffa arano on yeeso yilte ɗon kadi o tigi ɗaɓɓa du'a malaikaɓe ɓe ka nder juulirde neɗɗo si o ari law o ari o waɗi darɗe ɗiɗi ka nder juulirde ɓawti o wadde darɗe ɗiɗi ka nder juulirde o ƴetta deftere o janga siko wowɗo fiinude yimɓe o fiina siko wowɗo fiinade kanko kadi o ƴetta deftere nden o ɓado moggo karama ko makko haray oɗo himo mari joddi mawnu ndi e makunelaɗo sallllahu alayhi wa sallama e hadis mo imam Bukhari kadi e muslim woni ko filli al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu ma lam yahdith allahumma ighfir lahu allahumma arhamhu imam Malik inni wo kamɓe ko ɓe no ɓe famiri firo o hadis ɗo malaikaɓe ɓe hino du'ano goɗɗo e moɗon si o naati ka juulirde juulugol hay si waɓutu on yonali e malaikaɓe no inna Allah yaafo mo Allah yawta mo bere salligi makko on bonali si salligi makko on boni ɓe accira noon du'agol ha o heydintinoya salligi makko on warta kadi yeltinelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hino waajo en kadi fayin fi dawgol yawgal ka juulirɗe ɓe maaki law ya'lamuna ma fi tahjiri lastabaqu ilay si ɗon annduno moƴƴere ko woni kon e adondirgol ma dawgol law yaha ka juulirde won adondirayno fi muɗum ittino sikke noon si tawi ko ñalande juma siko ñalande juma moƴƴere wonde toon ɗen hino ɗuuɗi ko ɗum fuɗɗorde yewtere men nden o tigi janto inde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam juula e maɓɓe sae be o du'anoɓe yirto siko ñalande juma o tigi lootano juma o haa gayna o immo o yaha law si o yehi law e maako nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama man irtasala yawma aljum'a ghusla aljanaba kala on lootiɗo lootande longal ñalande juma thumma raha fa ka annama qarraba badana o yehi ka juulirde himo wawa ittuɗo ngeloba sadaka albadana no Allah yewtir noon e aya goo ka alquran e suratul hajji wal budna ja'alnaha lakum min sha'airi llahi lakum fiha khair fadhkuru smallahi alayha sawaffa fa idha wajabat junubuha fakulu minha wa at'imu alqani'a wal mu'tar kadhalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun donc ko ƴettan de on aya wana ɗo ko finde halfere ɗo innande budna nelaɗo maaki summa raha fa ka annama qarraba badana wastawi o tigi ko ngeloba o itti wa man raha fi sa'ati thaniya kala on yawɗo hikkiɗo e adiɗo on hay fa ka annama qarraba baqara himo wawa ittuɗo nagge sadaka wa man raha fi sa'ati thalitha kala on yawɗo sa'i hikkiɗo ɗon sa'i tamma on fa ka annama qarraba kabshan hino wawa ittuɗo sakari sadaka wa man raha fi sa'ati rabia kala yawɗo e sa'i nayaɓo on happaɗo on fa ka annama qarraba dajaja himo wawa ittuɗo gertogal sadaka wa man raha fi sa'ati alkhamisa kala yawɗo e waqtu jowaɓo on fa ka annama qarraba bayda oɗo sadaka makko no fanɗi dey hino wawa ittuɗo wofonde sadaka jonnon daare hakkude wofonde e gertogal e sakari e ngaari nagge e ngeloba sadaka ɗum ɗo fof muɗum o tigi no perda baraji ngeloba mban ha o arta e baraji wofonde nden e nder leer goto goɗɗo le gollali leer goto o heɓi coggu ngeloba ni tum ɗum heewa goɗɗo heɓirani ɗum ɗo si wona no nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama newinani en no hewtigi heɓira baraji hara o yangaki ka ɗoɗi yo Allah yirtu ɓerɗe meɗen hara en bonnali
baraji si tawi no wowlede fi muɗum ndaare wondi ɓe nelaɗo ɓen sallllahu alayhi wa sallam Abu Hurayra hakke ma ko ɗuɗuno fillagol hadisaji sahaba ɓen ɓe landotono ene konno an heɓirɗa ɗiɗo fo e juuɗe nelaɗo ko ɗo tawɗame oyni onon ɗo jokkuno gesele e juulayagal kene min komi jokki foppinan ɓawo nelaɗo kala ko ɓe maki miɗo winda ma miɗo hunjo awa nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki e hadis mo Abu Hurayra filli ko addi haɓe woldengol konngol kala on tawaɗo ka goɗɗo feƴƴini o tawa ha o juula himo mari qirat kala on ɗowtuɗo fure on ha o surra himo mari qirat woni qiratani nelaɗo ɓe maaki ko honno ɓe landa ko honno qirat way ɓe maaki hino wawa fello Uhud fello no saare Arabi Saudi hande no wowlorta noon ɗum ko e nder Madina on fello ngo woni hino qiratu hun gotum ko noon fotata Abdullah ibn Umar o tami hoore makko nden ndaare dey oɗo ko aaden jeyaɗo aljanna nelaɗo maaki oɗo ko suka moƴƴo ni kono ndaare himmangol baraji ɗin nde sahabaɓe ɓen enen noon e hikkake e tabi'ina e hikkake e tabi'ina ko e salafu salih ɓen ɗon moƴƴuɓe ɓen feƴƴino ha inde maɓɓe no e nder defte enen ko hikkini ɗon ɓen jeyaɓe akhiru zaman ndaare de aramɓe ɓen no himmiri fi moƴƴere Abdullah ibn Umar rondi juuɗe makko ɗon oyni kam minal qarariti dayyana ndaari moƴƴereji ndaari baraji fotaɗi a pelle Uhud ko o tigi yeebi kadi mi andano ɗum ɗo binden ñande heɓe hittini fiyoɓe hikko e yeesoɓe ɓen heɓugol ɗin baraji joni noon an yawgol ka juma ko ya habbo ha nana awa iɗa aboni ton e goɗɗo koyo ina awa ɓe darni nani ina awa tinnoɗa ina iɗa salligade ɗon ƴetta buuma tabal ma ngal arano ara tawa ɓe waɗi Allahu akbar ɓe fuɗɗinoke jangude ananali ko hutuba ananali hay fus angon ko falɗa kon ko juulugol ngol tun est ce que hara heɓinde julde ndaren hadis no o lanniri noon fa ida kharaja al imam si imamu o yaltiti hadaratil malaika yastami'una dhikra malaika ɓe ɓe ara ɓe jento ko wona wajede kon hiɓe jogii kayegoy malaika ɓe winda kala feƴƴuɗo noon no naatude ka nder juulirde ɓe winda inde makko aɗo imam on naatude si imam on naati imam on inni assalamu aleykum wa rahmatullah malaika ɓe no ñobbude kayeji maɓɓe ɗin ɓe naata kamɓe kadi ɓe jento khutba o an noon iwtoroya ɓaawo hiɗa aboni e goɗɗo si tawi fuɗɗama juulugol ko yo signale lehewtika juule ɓe imam on darni doga ara est ce que an indema nden no e nder o kaye nde malaika ɓe no holloya Allah subhanahu wa ta'ala on nela sallallahu alayhi wa sallam maaki golle men ɗen ɗe weeɓitante Allah ñalande alkamsa e ñalande tenen miɗo yiɗinde miɗo weeɓitane golle an ɗe haramin miɗo hoori joni noon on kaye nde no fontoye malaika ɓe nde ɓe windayno hari an a araali nde imam on salminno fi khutba hari an a araali nde ɓantano arɗa ima malaika ɓen fof ñobbino kayeji maɓɓe ɗin hara an konno marɗa ko inna an konno marɗa ko inna a perdini hoore maɗa hara yiɗa yamira kadi si a hewti ka juulirde musidɗo julɗo ko hawjuɗa wo ko hawjuɗa ardin koyngal ma ñamal ngal du'oɗa du'a mo nelaɗo yamiri on ko wallahi nde jiɓɓi ko hande ko honno mi waɗirta ngal misal fi hara wota mi wowli haala kami hana wowlugol ko hakke ma ko siɓɓe meɗen go welsindi duuɓi 25 50 54 50 a anda du'a a anda ko honno natirta e juulirde ko nanal ñamal ko ndu ari hukkike tun ka nder juulirde kanko o anda du'a du'eteɗo o ala tan janngugol so yewtay ko fi euro ma fi dollar ma ɗum contenaire makko no fokkiti tippagol inna lillahi wa inna ilayhi raji'un si o tigi no naatude ka nder juulirde o inna bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik mi naatiri e inde Allah yo Allah yurme yo Allah du'ano nelaɗo makko on
Allah yewtanan junubaji an ɗin udditanalan dambuɗe yurmede ma nde yilti kadi hiɓe mar du'ago kadi moɓe du'o kala hatto jinɗo ɓuri ɗum ɗo yo yilto fayin ka hisnul muslim ma ɗum kitabul azkar imam nawawi hino windi e ko nandite majje nelaɗo ɓe makayno kadi si na oɗa du'a ɓe makayno oɗo kadi a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytani ar-rajim mi moluri Allah o mawɗo ɗo e sabu yeso makko teddugo ngo e sabu laamu makko duumingo ngo yo dandam bone shaytan ko ɗum waɗi woɓɓe maɓɓe si ɓe naati ka nder juulirde ɓe hawji ɓe paquet cigarette no ka nder jiifa koye ɓe aro e retard kadi ko honno oɗo o jangirta ɗi du'aji ɗo mo jiɓi andude siko darde hedditi sakkitorde nde imam o woni e muɗum wota wonu bete o heɓali julde jama o yalti ka makko ko neɓi la hawla wala quwwata illa billah yilto ɗon hino tawa e neediji julde e juulirde si o tigi ari o tigi himmana saffa arano on kono himmangol saffa arano on ko ɗo non buy kadi bonni ha tata ko ɓe hotidata e muɗum ko bakkat nelaɗo no yamiri kamɓe no sunna on yamiri noon sunna maɓɓe on law ya'lamuna ma fi nnida'i wasaffi l awwali thumma lam yajidu illa an yastahimu lastahamu alayhi rawahu lbukhari wa muslim si tawno ɓe anduno nafa ko woni e noddinago ngon e saffa arano on si tawi woni ɓe anduno ɓe addotirayno ñande wo ñande yo taw ɗum ɗon tawa ɓe ka nder juulirde ndaren wano gando meɗen Sa'id ibn al-Musayyib duuɓi capanɗe nayi takbiratul ihram wo paalimo habbirango harminorgo ngon wo paalimo ka nder juulirde nela sallallahu alayhi wa sallam 40 si a itti ene wonɓe jentade nde yewtere ɗo a itti ɗum e gurɗe duuɓi meɗen woɓɓe timmira duuɓi joyi ko haray ko heddi oɗo duuɓi capanɗe nayi goɗɗo o yi'ali hoƴƴudu goɗɗo ko ɗum woni o daraki saffa ɗimmo on ndaren Abdullah ibn Mas'ud o naati ka juulirde o tawi yimɓe tato attike mo ɗum ɗo maapini mo o inni wama rabi'u arba'a minkum bi ba'id wonɗo nayaɓo moɗon wonɗon hara o woɗɗitaki naade yimɓe nogayo enen noon koyen habbo ha julirde nde heewa si are ndaare moƴƴereji wonɗi en bonirde yilti noon goɗɗo noon ara noon ka juulirde ton himo faala heɓugol saffa ara noon no nelaɗo makiri noon hayru sufufi rijali awwaluha wa sharruha akhiruha ko ɓuri moƴƴude e saffaji wolɓe ɓen ko saffa ara noon ko ɓuri bonde e saffaji wolɓe ɓen ko sakkitoron ko ɓuri moƴƴude e saffaji sonnaɓe ɓen ko sakkitoron ko ɓuri bonude e saffaji sonnaɓe ɓen ko ara noon no ardiri noon ka deftere imam muslim joni noon woɓɓe ɓe yiya ɗum ɗon ɓe ara ɓe sakkito ɓe gabo ka yaasi ka juulirde ha ɓe anda allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ɓe ara hara woɓɓe darinoke ɓe ara ɓe ɓittina ɓen ɗon honno ɓe woni ɓe ɓittinirde ɓe heɓɓay saffa ara noon ko joni ɓe ari woɓɓe no ka saffa ɗimmo ko honno haɗi ɓen ɗon ara ka saffa ara no ko ɓayi ɓe andi ɓeeɗa attike ɓe na ñamugol hakke maɓɓe kamɓe noon ɓe yiwa ka yaasi ɓe ara ɓe forsa ɓe ara ɓe ɓiƴa ɓen ɗon e saffa maɓɓe on ɓe hootida junubu ka suudu déjà ɓe ɓittini wonɗo ka nano ɓittina wonɗo ka ñaamo hay tawi o tigi wowlaali ɓayimo juulude kono ko arata ka ɓernde makko ndaari o eno ɓiƴa mi o tigi heɓata hayno memminora ɗo kono o tigi juulirta ɗo julde timmunde a itti hakkille makko ɗen e deeƴere juulugol ɗum ɗo fof muɗum ko ha woni sabu muɗum si a sakkitike yew ka saffa ɓawojo ñande goo goɗɗo arno ka juulirde o nangi e feerugol jama o ni mo faala pilasi yeeso nandi yo nelaɗo ɓe yiw mo anda wayi o seenino kanko kadi ka juma ɓe maaki jooɗo fakad aadayta wa aanayt jooɗo a retardi a lorri jama on a retardi ndariɗa feera yimɓe inna woncitagde daaɗe yimɓe fiya ar jooɗoɗa yeeso joni noon buy ko ɗum ɗo jogii jikku hara julirde nden nde heewaali ɓe ara ɓe jooɗo ɓaawo kene wori woɓɓe ko honum ɓe watta si ɓe ari koɓe ar ɓe daro ka yaasi ka juulirde
hara ɓe wadde ɗon discours wallahi woɓɓe ko ɗum ɓe watta koye ɓe daro ka yaasi ɓe fiima cigarette wongol si ɓe inni awa darnama si ɓe pooɗi ɗon tawa sikkay ko honneɗete ko duggal yiite immi si ɓe furi kincurki ɗon haray a jiɓotandu so tawi ko échappement tracteur woni ko yalte muɗum ɓe immo noon ɓe naata si ɓe nanga ko hunnuko luuɓu ko ɗon inna noon no janngude fatiya ya salam ko hunnuko luuɓu ko cigarette yahat noon dara inna no wotigi no janngude fatiha in musidɓe yotigi calcul ko woni wadde ko wato bonɗu golle makko ɗen o aduna o juuta ndaari photoji ma no duuɓi sappo no feƴƴi hanki ndaara photo ma ɓawti duuɓi sappo hannde ndaari photoji ma ɓawti duuɓi noogay an jogiiɗo capantati ɓawa ndaari photoji ma duuɓi noogay an jogiiɗo capanɗe nayi ndaara si changement waɗaali ndaari photo ma an jiwo fewndiɗo mo duuɓi sappo e joyi sappo e jeegoo daro darnatama ndaari o photo ma duuɓi sappo no feƴƴi goɗɗum no hay ñi'ele nde timma ko an noon woni hino mawnintitani fi Allah a juulata no Allah yamiri noon ɗo ko fi worɓe wonde yewtude juuɓe ɓen kadi juuɓe ɓen no heɓi pantalon e hannde wandi coñci l'islam ɗin hino tun no Allah daalir no wa libasu taqwa dhalika khayr ko coñci l'islam ɗin ko ɗin ɗon ɓuri moƴƴude joni noon alyahude annasara mi yewtira noon hiɓe moƴƴinani en coñci joni ko ɗum tun jiwɓe ɓen hay neniraɓe goo ko ɗum woni wattade wattalo pantalon koolan hu wallahi o suusta turagol o ƴetta tigga on o fawa ka hoore o ƴetta deleke feƴƴutuɗo wuddu ndun seeɗa o inna mo tiggi mo watti ha yetti na goɗɗo ɗaynuɗa ko hoore ma ɗaynuɗa Allah ɗaynotako goɗɗo wawata ɗaynde Allah ko kanko tagu ma emo andi fi maɗa musidɓe julɓe yiltoɗen e ko Allah yiɗi yarli ko waɗen nde ɗen ara ka julde ardiren needi si a ari ka juulugol kadi eto heɓa saffa ara noon joɗoɗa janga alqur'ana maɗo so tawi woni a hunjaki ɗuɗuɗi ma a wawata ɗi boyi ƴettu berko wawɗa kon janga si tawi woni hina ɗum ɗon janto inde Allah subhanallah alhamdulillah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah jantora noon inde Allah jantoɗa noon inde Allah ha ɗuɗa ha si hewti ka juule immoɗa julda e jama o ñentina sunnanelaɗo on hino tawa ko farilla yo taw o tigi fonnay saffaji ɗin ka nder juulirde nelaɗo so tawi woni ɓe imminoke juulugol ɓe makayno taqaddamu fa atimmu bi وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله إلى النار نارديري نون رواية غو كدي أبو داود فيلي إموردنين عائشة donc haray ɓe maaki ɓade timmino saffaji arane ɗin ɓade langa timmine saffaji arane ɗin si o tigi darike ka juulirde kadi himo juulude ma kala ko juulirte hara ko julde jama ko nela sallallahu alayhi wa sallama ko yamiri ko yotigi feppindin balaje ɗen e koyɗe ɗen nde himo juula ko ɗum ɗon woni sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama yo taw o tigi o feppindinay balaje ɗen e koyɗe ɗen nde himo juula tahiyatul masjid wano so wotigi naati ka juulirde wona yo yejjutu ɗum ɗon woɓɓe si ɓe ari ko ɓe innata jama'a salamu aleykum o a yamiraka ɗum ɗon ko yamiraɗa si a naati ka juulirde tawi jama on fof no deƴi hiwnordoy immoɗa waɗa darɗe ma ɗen ɗiɗi joɗoɗa ƴetta goɗɗum ngo janga ko ɗum ɓurma moƴƴande edi argol sonka e jama on ɗon woɓɓe goo ko hara imam on no wadde khutba ko ɗon nanata e ɓen assalamu aleykum ta imam on koye taƴitu khutba mum on jaaboɓe ka ɗum ɗon fof muɗum haray ko palje ɓe o tigi duwa woɗɗitade fi muɗum surtout noon kadi timmingol saffaji ɗin woɓɓe gono toon ɓe faminay kamɓe ɓe jangi ɓe muutike ɓe paso koyɗe maɓɓe ɗen ɓe inna wondema kamɓe koɓe ustasiɓe ko noon yamira e juulire musidɗo a faljina noon si a daari hadisaji ɗin ka imam Bukhari a daari hadisaji ɗin ka imam Muslim
filliɓe ɓen kadi ko hoolaɓe landetake ɗen defte ɗon hadisaji go ko Anas ibn Malik hadisaji go ko Jabir ibn Samura nela kon sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min iqamati sala fonne safaji mon ɗin yilti wano hadis Anas ibn Malik o kana ahaduna yalziqu mankibahu bi mankibi sahibihi wa qadamahu bi qadamihi Anas ibn Malik wo menen wondiɓe nelaɗo ɓen hari men ɓahidirayno balaje amen ɗen e kolli koyɗe amen ɗin heɓi ke noon woɓɓe si ɓe andi oɗon fuɗɗi janngugol alqur'ana imo watti conci l'islam timmuɗi no ɓadoriɓe ɓe o feppindini kolli maɓɓe ɗin yiya oyanodira o inna ko madrasajo ni ka yiɗaɓe yoɓe dampidira wallahi sa accali aybingol sunna nelaɗon ko anda ɓani hoorema probléme yeeso Allah nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e maaki goɗɗo no woola konngol o annda bone maggol ngol no gasa no wona wonanamo kaso duuɓi 90 ka nder yiite duuɓi 90 ka nder yiite neɗɗo no wowla konngol hara wattanaali hila bone konngol ngol Allah sokoyamo ka nder yiite duuɓi 90 innugol koye ustage o ka yiɗaɓe ɓe dampidira o way ɗum ala nder to na kanko ustage o fus wooli ɗum ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe yamiri ɗum ɗon hadis Jabir ibnu Samura on ƴettaɗo kadi e deftere imam Muslim nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ala tasuffuna kama to tasufful malaika hay waɗon saffaji monɗi wano malaikaɓe waɗirta saffaji monɗi noon ɓe inni ko honno malaikaɓe waɗirta saffaji maɓɓe ni yo Allah nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki yatimmuna sufufal awwal wa yatarasuna fi saf ɓe timminayno saffa arano on ɓe jogodira e makko ha moƴƴa ɓe fewnamo ha moƴƴa yilti kadi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ɗum ɗo noon ko rentingol joni rentingol en filli hadisaji tati ko yamirgol oɗo noon ko rentinɗo hulɓinirɗo la tusawwunna sufufakum oɗo kadi ko ƴettaɗo e deftere imam Bukhari e Muslim aw la yukhalifanna Allahu bayna wujuhikum ko pellet on fonna e saffaji mon ɗin ma Allah woppindina geece mon ɗen ɗum ɗo janguɓe ɓe yi maaki wo hadha wa'dun wa wa'idun shadid ɗum ɗo ko kamba molanaɗo an noon iɗa inna anga dampidirta ko ustage oyi o tigi fonta koyɗe ma ɓen ñobba fonta ñobba yalta ka yaasi inna miɗo julde hannde ustasijo ka yiɗa we dampa yimɓe o fonti koyɗe makko ɗen mi ñobbi a tawa ɗo yeeso Allah so tawi woni ko Allah wonɗa ay binde e so tawi woni ko nelaɗo Allah wonɗa ay binde e so tawi ko ustasiɓe ɓe na ɓen ustasi jon wonɗa ay binde ari kadi e hadis go'o kadi mo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e maaki aqimu sufufa wa haadu bayna al manakibi ñinne saffaji ɗi fonnidire hakkunde balɓe mon ɗe wa suddul halal udde jolɗe ɗen walinu bi aydi ihwanikum newinane siɓɓe moɗen ɓe wala tazaru furjatin lishaitan wotan accu jolkun ka seytan sora hakkunde moɗon rawahu Abu Dawuda mi dari ber hadis on bono ɗo si a naati ka julirde noon aari a tawi yimɓe no dari no heewite no yewtirno ɗen noon wallahi wata ar ɓittinaɓe yahu ɓaawo ɓay a retardi ɗaɓɓa toon place ko ɗum woni ko yamiraɗa nde o tigi noon no naata juulugol hiɗen tora en fof meɗen defte no woodi ɗe tawata jannguɓe men faatiɓe ɓe neɓaali wono Cheikh Ibnu Baz o windi deftere kayfiyatu salati nabi sallllahu alayhi wa sallama e wono Cheikh Mouhammad Nasir al Albani mo windi deftere sifatu salati nabi sallllahu alayhi wa sallama min attakbir ila taslim ka annaka taraha yilti ɗon e gando meɗen sakkitiɗo feƴƴinde e maɓɓe ɓe tato Cheikh Saleh al-Uthaymin Muhammad Saleh al-Uthaymin mo windi deftere kanko kadi o ini mukhtasar sifatu salati nabi sallllahu alayhi wa sallama wata neɗɗo on weddito e janngugol goto e ɗe ɗo anda ko honno nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama sabuna kamɓe ɓe maaki ɗum ɗon ko buy adoɓe feƴƴinde sallu kama ra'aytumuni usalli juule no yirɗon miɗo juulira noon hadis on imam Bukhari inni ko hadis selluɗo hara yimɓe ɓen no hani wattangol hiila e o hadis
sallu kama ra'aytumuni usalli si tawi woni o tigi kayni gayni julugol wata seytan force mo ha tawata o yejjita e jantagol inde Allah si o gayni julugol innugol subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar ɗum ɗo ƴettatama ko juuti wata jaɓunde ɗo moƴƴere ɗo fof muɗum boniramo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki e hadis fillaɗo imam e deftere imam muslim hadis on ko nanira ko abu hurayra man sabbaha allaha fi duburi kulli salatin kala on innuɗo subhanallahi ɓawo kala o juuli 33 laaɓi 33 wa hamidallaha 33 o janti inde Allah o indi alhamdulillahi laaɓi 33 wa kabbara allaha 33 o inni allahu akbar laaɓi 33 fa tilka 99 ɗum ɗo woni 99 wa qala tamamul 100 timminirɗon temedere o la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir o tigi inna reweteɗo o ala si wona Allah kanko tun o ala kafidiɗɗo ko kanko woni joma laamu ngu ko kanko hana yettede ko kanko woni wawɗo hattanɗo piiji ɗin fof muɗum nelaɗo ko ɗum ɓe maaki ghufirat khatayahu Allah yawtanaymo goopi makko ɗin fof muɗum wa in kana mislu zabadil bahri allahu akbar haysi tawi woni goopi makko ɗi hino ɗuɗiri wa ngufu gonka maayo fof muɗum ndaari ɗum ɗo ƴettalma 3 minutes minitaji 3 Allah yawtanama bakkatuji koko waɗɗa ɗo fof muɗum koko waɗɗa e nder minitaji 3 haray musidɓe julɓe mi daro wano ɗo o miɗo tori subhanahu wa taala o yewtere nden ko yewtirande hawjere ko eɓɓa fi muɗum e sa'i raɓɓuɗuɗo sabuna ko hanno waɗugol yewtere nden ko siɗɗo men wonɗo lagine kono o humpitaka min simi contacta hanki donc hanki nge hande mi wawi moɓugol berɗum ɗo haray o yaafoto si tawi mi woli ga ko tawata nanaki ina ko mi eɓɓi fi muɗum ka juuti wa fil khitami as'alul mawla jalla wa ala an yulhimana rushdana wa an yuwaffiqana li salahi dinina wa dunyana wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk allahumma innaka ta'lamu bi nafsi minni wa a'lamu bi nafsi minhum allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun واغفر لي عما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم من يرى من نني يوتر موندن يلا نني من كوكو يوترن دو من فاهم ووا كات غولي تيرغول ان شاء الله يلا ودا كات كوماندا مو امين kay yewtere no waɗi ɗo yewtere labande wandintiniɗo yimɓe ɓen faljireji boyi ko jama woni wadde inchallah ara men nani bayanamo ewa joni no aray kono haaldeɗo noon inchallah mi yewtidi joni oustad Abdallah nam ɓe maaki woni ni areɓe iwde dartowoɓe connectote nder 5 minutes inchallah ɓe connectote nder 5 minutes aray fuɗɗo jabade lande ɗen kamɓe kadi gasi le wawi continue ko ha ɓe ara ena probléme si tawi landama mi anda mi en acca ha ɓe ara laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal